Aye, vatsongo va ka hina manyanga ndzi ta kombisa na n'wina chaka leti n'wana n'wina mi langutisa ku mikandziyiso ya mina. Loko u ri u subscribe ni kombela u subscribe tlhe press na the notification box. So I'm very excited to be specific. Ni swa ni swi vula ni ku hisa lava va kala order va Mr. Post because they don't really market their music. However, this time Mr. Post has proven me wrong. That man busy promote album and so far we've had 4 songs. Kuna lianga yomesa yo ikalaka bifa. The first video kuana layo ngoma leyi ta shansa balala. I think we have had around 5. Kubana layo now marela ntafuma kubana tlheku kubana layo loko va fiba foka. So the video that Mr. Post, the last ones, the endle vanhu va kwata because Mr. Post tshama vula mhaka leya ya ku hina nga hanyi ka Facebook. So ka the recent videos u va a kha a komba timovha to karhi leti vanhu va ngo a hi ta yena. So leswi ni nga swi hlanganisa from leswi swi humelela ka Facebook hi leswiwani. Walowo movha lowu sungula lowa Benz ku kombisiwa xisweswo. Loko ya mahlweni movha leyiwani i Viano. Leyiwani yi kumeka eka Facebook ya Phambili Baloyi. Then movha lowun'wanyana lowani the first video leyi nga yi humesa recently Jeep na yona movha leyiwani yi tikomba yi ri ya Phambili. Mr. Post va n'wi cakunyela yena n'wi cakunyela that time a nga vula ku Benz mali and yena nga hanyi ka Facebook a nge rona mali. So however recently swi tikomba hi nga ri showing off ku na mina swo karhi. So that's the reason vanhu va ze va research leswiya swa timovha letiya ti nga lavi ku yina. Anyways na Makamu u pfule YouTube channel ya leyi landzelaka mi vona seka YouTube channel leyiwani Makamu hlamusela vutomi bya yena. Swa nga vula ku yena ya pfula page 15 hapo ni masungulo. So la ku yi hlamusela swona hinkwaswo a yini ya subscribe. Ku se hi sungula na pfhumba rin'wanyana ra ku package music wa Xitsonga hi tlhela u promoter. We have a page leyi richaku around 4 million reach in a month. So lava ku promoteriwa music they must reach out eka 0649689940. The rates letiwani artists ti durha hi charge kahle wena charging for profit you cover swa data leti tirhisaka na swin'wana na swin'wanyana na ku kota ku nga vi na line yo leha because artists ta Xitsonga to tala a ti swi lavi ku humesa mara tila ku endla mali a tirha ti swi twisisi ku they have to pay for some services ku va kota ku endla mali. So we're trying to train the game ku you have to pay in order to but then I charge nchumu ko va ku machajelo ma kona mali mamu you want to push Xitsonga music tlhe cover na the cost leti ti tekela ku swona sure. Se n'wina mi nga ta lava ku promoteliwa na ku packageliwa and everything 0649689940 na the businesses pusha with the wrong spelani ni tsama to it's up to you to push. Ai ngara wala subscribe.